Hvala na čestitkama. Pa konačno, eto kažem, kao i u najavi utakmice što sam rekao, imali smo dominaciju, krenuli smo kako treba, uglavnom smo kontrolisali veći deo utakmice, jedinstvo je pokušalo da nas ugrozi iz kontranapada, u tome su bili donekle opasni, ali bezuspešni. Ne znam koliko su imali oni udarac na gol, ali znam da smo prvo polovreme završili sa velikim brojem udaraca, što je i velikim brojem, da kažem, završenih akcija blizu protivničkog gola. Nastavili smo isto i u drugom poluvremenu sa određenim izmenama, došli smo i do malo svežine, došli smo, eto da kažemo, i do situacije da protivnik malo posustane, da nam se stvori to malo prostora koliko nam je bilo potrebno da lopta završi iza leđa odličnog Joksimovića danas. Čestitke jedinstvu na fair play utakmici i mi se okrećemo narednom protivniku. Ovo je samo jedna od prvenstvenih utakmica u nizu i nastavljamo dalje.